Ada yang pulang kerja. Ini udah 100 euro, 1,7 juta. Dingin-dingin. Ke kelas niroha doau dingon tetang dirohakon mau liat te go kelas niroha maringan holong di Tuhan dia mau liat te go kelas niroha tolong di Tuhan dia didi dida didi dida didi 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 bam 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 dari didi dam didi didam dam dari didi dam didi didam mau lihat deh, kok kasih roha, maringan tolong itu kan dia. Tinggal dekat, tinggal dekat. Tinggalkan tetang dia ada mau lihat deh naklas semua banyak huruf Tuhan dia mau lihat deh bagus Tuhan banyak huruf Tuhan dia. Bravo! Go kelas niroha do. Oh my god. Oh, go kelas niroha. Salah. Mau lihat te go kelas niroha maringan holong di Tuhan dia mau lihat te go kelas niroha maringan holong ni Tuhan dia. Ada yang pulang kerja. Dapat parcel Natal si abang. Buka pintunya Kocek. Lagi nyetrika. Suami pulang bawa parcel. Mana bawa parcel? Hah? Wih, voucher belanja. Cookies.
Dan dapat cookies Natal dari company. Voucher belanja. Yeay, Merry Christmas. Lass mich nicht, das ist sehr schwer. Berat banget. Hab noch nicht reingeschaut. Wow. Apa ya kira-kira? Ya buka. Yuk. Tadam. Ich rieche das schon von den Meeresfrüchten da sind für die Pasta. Infozettel. Gummibär. Wah, ini kesukaan coklat. Coklat. Die ist ja nicht Apa mit ya? Himbeer-Erdbeer. Ini pakai karamel lagi. Da steht aber draußen noch ein Himbeer-Erdbeer. Die ist so gerne Ada sosis. Isinya sih mirip-mirip. Süßes und sauer. Parcel Natal ini banyak. Ada coklat lagi. Und wir immer Dan selalu ada kayak untuk bikin pasta gitu. Oh, den Apfelsaft. Apple juice. Oh, ini apa nih? Keine Ahnung. Das ist Minyak. Sambal. Rapsöl. Apa ya? Canola oil. Biasanya olive oil ya. Tahun ini canola. Den Mund nach Käse. Keju. Taruh di kulkas. I love Yumi. Ini ada pasta jumbo pappardelle. Gummibär. Und Sambal. Alles Süßes. Lampo choy. Was ist das? Kopi. Wood? Ada sosis lagi. Hä? Nggak tahu apa lampo choy. Wood? Ih bau. Siapa kentut? Mama Wood? Ih stiling, siapa kentut? Ich weiß. Wood? Die Wurst? Mama. Ja, die Wurst. Mama. Enggak ah. Iya, coklat. Ini pertama kalinya Yumi-chan ini dapat parcel. Yumi erste Milo parcel. Ja. Oh. Diese haben sie nicht mit Himbeer-Erdbeer da geschmeckt. Cookies. Ich liebe die. Oke, nanti kita susun berantakan lagi dapurnya. Mama lanjut nyetrika lagi. Rezeki istri soleha. Mama kommt das Teleskop und dann kommt Kita lihat berapa isinya. Kita hitung. Ya. Wih, ini baru. Biasanya isinya 10 euroan. Ini ada 50 euroan. 1, 2, 50 euro. Ini udah 100 euro. 1,7 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 170 euro. Berapa ya? Kali 17.000 deh. Ya? Lumayan buat belanja. Familie. Yes, kita bakalan Christmas shopping. Dan ini selalu jatah istri. Ini bagiannya mama, ya. Ya Yumi-chan, kita shopping. Ayo mama. Lihat sini. Kita habiskan vouchernya mama. Ih, main mata lagi dia. Hai gengs. Dan sekarang kita JJS sambil mau panen lobak lagi. Jadi kan ladang yang depan rumah ini sudah digarap sama petani. Tapi di sebelah sana masih besar banget ladang lobak ya. Dan masih banyak lobak ya loh. Tapi petaninya sama ya gengs. Dan kita udah izin, terus ini rekan kerjanya abang juga pengen ikutan metik. Ya Yumi-chan, dingin-dingin. Ini bandonya kita taruh di bawah aja lah nang. Dan di seberang sana juga masih ladang lobak. Di sebelah sana juga ada 2 atau 3 lagi ladang lobaknya. Tuh, ini nggak tahu kenapa duluan digarap ya.
Ja, probier mal. Tuh. Kelihatan nggak sih dari luar? Nein. Mana? Oh iya, ini loh kelihatan. Tuh. Da ist so riesig, der ist so riesig. Da ist so riesig. Oh, das ist groß. Da ist ein großer Papa. Da. Breit aber kurz. Ja. Den nimmt Schafe. Schwer, gell? Ja, der ist voll klein. Warte mal, Totschik. Hey. Ayo cari. Papa, da ist noch eins. Ist klein, vielleicht da. Papa ist gefunden. Da? Da ist auch noch ein. Da ist ein großer. Dann gehen wir mal da rein. Ja, da kommt da was zu. Oh, klein. Kecil-kecil. Warum sind die klein? Papa, eins. Ist die Jackie. Kok dia kecil-kecil semua ya, gengs? Ja. Pendek-pendek, cebol-cebol. Nein, der. Ja. Aber das hat... Sieh mal, du machst es doch. Wah. Oh, so lange Spitz. So komisch. Komische Form. Das ist ja klar. Das ist ja nicht immer fast verbissen. Nggak ada yang gede apa ya? Lobak ya gede. Kesil ternyata loh. Nggak dapat. Dapatnya yang cebol-cebol, yang bulat-bulat, yang panjang-panjang gimana ya? Komm, passt schon. Ja, passt schon. Achtung, Mutter, nicht, dass du da mit dem in der Wange kippst. Fall ich raus. Yum. Yummy. Ja, dann nehmen wir die zwei noch und dann. Ini kayaknya yang panjang-panjang deh. Ya, bulat juga dia, cebol. Kenapa begini bentuknya semua ya? Da die sind alles so rund, komisch. Ja, passt schon, dass wir uns waschen und dann. Ja, von der paar. Kochi. Wie sah das aus? Das wirkt schon 10 Kilo. Oh, besok-besok kita cabut lagi. Lumayan kan? Ja, ist okay, was drin. Ja. Ja, das ist super. Aber das ist gehustet. The big one.